This is FNN News Network. FNN News Network broadcasts news, documentaries, public events, and opinions relevant to the Oromo people. FNN is an umbrella media organization of several Oromo media sources that advocate for the rights of the Oromo people. FNN seeks to bring fresh news, commentaries, investigative journalism, and education to those in Oromia and beyond. We broadcast using television and social media networks. FNN is a voice of the Oromo people and depends on the support of viewers like you. Please consider partnering with us, providing a voice for the Oromo people. वो बहुत जोनी की दुकान है आपको बता बात एक को चैत्रोक्स dirat digap wow dirat wow dirat dirat dua bar dirat wow ini ya dirat dua bar dirat dirat dua bar dirat ya orang ini capek saya kira gini ya kan gini orang kayaknya tahu lo kan gini ya kan orang kayaknya orang itu lo kan deh gol baca berapa Norosan? Oh, betul kan? Norosan itu anak apa? Aduh, pedi. Kau kan orang apa? Ada tenaga kah Yoro? Yoro tenaga kan anak akun. Laki warna jalan aku nih tuh tenaga. Wanjiro, bo ini tuh, sanyi sih wanjiro. Mana biru mana ya? Wabo
giddu gala kaabalita shaggar ana Meta Walqixxe dhuunfatee jira ammaan sanatti woboo giddu gala woboo kaabalita shaggar